nakho kukona lokuthi sikukhumbuze uma sesiphambi kanje sihlangene kanje ayikho enye into ekukhulunywa ngayo kukhulunywa ngoShembe kuphela futhi alukho olunye udumo okukhulunywa ngalo kukhulunywa ngodumo likaShembe kuphela right akingene la ngiyacela bafowethu kulabo abazokhuluma ungayikhulumi into ngokuyikhuluma phambi kwabazali bakho ngoba ikhona lento kwesinye isikhathi uthola umuntu ukhuluma into kanti uyikhuluma vele uyedwa akabekho abazali bakhe phambi kwayo ungayisho into la phezulu kwamaNazaretha into ngekuyisho phambi kwabazali bakho uthe umshumela umkhwanazi ngolesine sise-Ejude kuyisymposium yeNates wathi thina abantwana simiselwe ukululekana phezulu kwabazali ngoba inhloso enkulu asifisi lenkonzo yonakale okukhulu kakhulu ilokho ingakho ngithi mozosukuma ubeka umsebenzi owodwa udedela abanye ngeke konakala kodwa mozosukuma uvula inkonzo yokululeka neyokukhokhela la izokumaningi amathuba ukuthi yonakale kakhulu ngoba kukhona abantu abakhulu phakathi kwethu kukhona izinyane lesilo kukhona inkosi yesizwe bese kuzoba khona abagcozi ngaphezulu kwakho lokho khona ingelosi yesabatha uzilile Izingelosi siyakubaphika ezilinda emasangweni izingelosi ngiyayikhetha inkosi enkulu yakithi ebuhleni bamaNazaretha uNyasi lwezulu ngiyakhuleka sinyaneni lwesilo khuleka indaba ezithe khona phakathi kwethu abagcotshwa beDihamond yonke ekhona endlini yesonto kwelihle igama loNyazi amen ngenye imini bantu abantu basezulwini uShembe elethe ingubo emhlophe phakathi kwamagceka kithi uyiletha ngentombi endala eyayingamfuna uShembe nala ihambe khona
ethi maye kuzukhuluma ngoShembe engakuthifela ngamathi kodwa mhlazana uShembe ezoletha ingubo emhlophe wasebenza ngayo lo ntokazi engamfuni. Uthi ngenye imini uyafika entokazane engikhulisile. Uthi lalela la wena nkosikazi ufika kuye ebusukulela. Uthi lalela la wena nkosikazi uzodla ushevu kusasa uthathe enyameni yenkomo nerayisi. Uthi umama ngase ngiphaphama ngabona ukuthi ngiyaphupha. Uthi ngabe sengithandaza ngathandaza kakhulu. Uthi ngabiza uJesu engengababona ke bazalwane abantu bebiza uJesu ngapheli awebiza uJesu. Uthi ngathandaza ngambiza uJesu ngathandaza. Uthi ngezwe ukuthi hayi ngithandazileke manje. Uthi ngabe sengiphaphama ekuseni uthi ngilibele uthi ngathatha isike lami. Uthi ngithema ngidlula kamakhelane uthi kwase qhamuka ingane encane yathi wegogo nakubizwa ngapha. Uthi ngabe sengena abantwana basezulwini uthi wangibingelela umakhelane wami kwakuhle uthi ngavuma uthi wathi uyaphi uthi athi hayi ngiyosika utshani uthi wathi hayi hlala phansi makhelwane ayikho into esizoyenza sihlala phansi sizohamba sobabili sosika utshani kodwa nje manje asidle ngoba ngiyazi njengoba uphuma endlini awudlile. Uthi ngabe sengihlala phansi nomngane wami uthi kwafika kwami ukudla kulethwe indodakazi yakhe uthi kwafika kwakhe kulethwe indodakazi yakhe uthi ngase ngisika isipuni sokuqala uthi ngasizwa sehlo uthi hayi sinezigi lesi sipuni uthi esesibili ngabe sengiphula ngembesa uthi ngabe sengithi hayi makhelwane yazi ngiyakhumbula ngishiya ibhodo lishe eziko uthi ngiqamba manga ngiyeza ukuthi ngiyasha ngifuna ukufela ekhaya. Uthi bantwana basezulwini eselele phansi ekhaya uthi yaqhamuka le ndoda yamxwayisa yathi unengo yini wena ngoba ngoxwayisile yathi suka umfuna umuzwa wasekuphama ngizongifica ngilinde khona. Uthi ngahamba abantu basezulwini ngihambe ngifuna umuzwa wasekuphakameni uthi ngawucinga uthi ngaze ngafika uthi ngafica indluzela zezulu ojamengweni bakithi uthi behlezi phambi kwendlu yenkosi uthi behuba uthi ngase ngifika ngibekwa phansi ngetshali uthi yabisiqhamuka lensizwa ngathi khona into osayitshela uthi ngifikile uthi yafika lensizwa uthi yeza kimi uthi yangizungeza lensizwa uthi mangebe ngiyathula kunemvungo eshoyo uthi kodwa mengithi ngiyayilalela ngizwa kahle uthi thini uthi kwaze kwafikela ngizwa khona ithi lalela Zulu lalela abantu bengiphethe ngezwe lethu siyazi izizwe sezivungama ngawe njengezinyoni seshezinyoni seshama hlogo ayiqekezeli insimu kadingana nosenza ngakhona ayiqedile mamo sizwa ngoma insakane uthi ayisho lensizwa lento ibhizi ngizungeza uthi ngaleso sikhathi ngiyeza uthi konke enza ngaphakathi ngikhuluma ngoShembe ngena umuntu ongamfuni. Uthi ngabe sengizwa uthi konke enza ngaphakathi uthi yabuye lenkosi uthi ayisimeme zingane uthi afika ingane noJeke wehlisa njengamanzi inkosi emanzi ebusweni bami uthi aphinda abiza uJeke wesibili uthi alokhu ngizungeza le ndoda ilokhu isho lemvungo eshoyo uthi kwaze kwafika la khona isiphakamisa isandla uthi kwathula kwathi icwaka uthi abesithi inkosi nibusiso yangena emotini inkosi yaphuma yayivula amasango. Uthi khona lapho sengisele ngezisisa usibila uthi ngabe sengimemeza ngathi angiphuthumisen etoilet uthi lapha ngafika khona ngakhipha udako lomnyama abantwana basezulwini ngisindiswa inyanga yezulu. Uthi ngalala abantwana basezulwini ngibiza uJesu uthi ngavuka ekseni ngabiza uShembe ngashumayela ngathi uShembe uNkulunkulu inkosi buseni kuzwini. Amen. Nkosi
amaNazaretha unyazi lwezulu amen ngakhoza isibonge entabeni zaSolundi mahlabathini kodwa ukuhlala ngikaNdazi kaIsha phansi kwethempeli ubaba umshumayeli umnguni esabelweni amen bantwana baNkulunkulu ngizobabaza nje indaba ibe yini kaShembe osesihlalweni unyazi lwezulu amen ayikhuluphaliki idla igadi uthwele ngelinye ilanga ngihleli lapha ya-April 2017 kwakuyinyanga kaSeptember kusondele umcimbi wenyanga yezulu kwakusekuseni ngabo past 11 kwamsombuluko mangihleli lapha yana eplatform uqhamuka usisi owayegqoke isikipha esimnyama nebhluku eligrey wahle etebhisini losisi uphethe iduku ukhala inyembezi mayefika la eduze kwami afika ngibingelele athi sawubona babukhoza bese ngivuma ngithi yebo athi ngithunywe kuwe ngiqhamuka esibhedlela eChief Albert Thuli ngihlala khona ubongi wakakhawula mina isibongo hlala lapha eMlazi kwathinga phakathi uthi njengoba ngihlala esibhedlela nginengane sengayeka umsebenzi sengahamba zonke ibhedlela ngisho phesheya ngibuya khona lengane ngizele isineminyaka ewu8 kodwa lengane kayikhuli lokhu yaba njengoba ngangizele lengane ma uyibuka umzimba wayo ayinaso isisu subheseni ubona zonke izinto zangaphakathi kuyo odokotela bazama ukuyithunga isikhumba siyadabuka sebayifaka uthayela bawukhipha ngoba bayehluleka ngisho kuphesheya ngibuya khona ngikhokha sengazaphelelwa umsebenzi zonke izinto enganginazo zaphela ngithi ngilapha ingane yami othi kodwa ngithe ngihlele esibhedlela lengane ngiyigadile kwase kuqhamuka ubaba ompofo nempandle ehamba nomama ongizalayo umama sewahamba emhlabeni kodwa uqhamuka egqoke lezi ngubo ezigqokwa yilabo mama bakwaShembe uthi okungixakile ukuthi umama uhlanganiswa yini nengubo zakaShembe ngoba wafa esonto emaromeni kuyenzeka khona xoxa umsebenzi kaShembe igcina isigalawe lephenduka ngenye indlela amasoya ungaqondile uma ngabe befika laba bantu uthi besithi le ndoda uyangazi mina athi lo sisi kangwazi besithi le ndoda nguShembe wesibili athi ngiyilanga lamalanga lento enzeka 2017 akaphuphi lo muntu babona amehlo namehlo uthi ayisithi uma wakho lo awukhulume naye wayesethi mama yini egqokisa ingubo zakaShembe uthi mntanami ngahamba emhlabeni ngiyiRoma kodwa ngathi mangifika ezulwini angamfiki uJesu lona esasitshelwa ngaye uthi ngafika emazulwini kumuShembe wayesethi mntanami iyodwa into thina boShembe esiyokufakela yona lapha ezulwini noma ngabe ubungagcina isabatha noma ubungakhonzi kaShembe iyodwa yenza ungene ezulwini ukuthi emzini oganele kuwo laphenduka isuku emzini oganele kongane yamwazwa hamba emhlabeni isidwaba sendoda ungakazi usilahle uze wafa ubhinqa isidwaba sasemzini oganele kuwo uyongenela isidwaba ezulwini angiluleki njalo indaba yalo yasisi uthi hayi sithi le ndoda uma wakho-ke mntanami ongicelile ukuba ngize kuwena ngoba sewuhlupheke kakhulu emhlabeni ithi hamba uye lapha estation eBria uyofika lo mfana wakhoza uma umbikela ngengane yakho uyena owaziyo ukuthi uyoyithatha athi shonaphi ngase ngimtshela lo sisi ngathi mina lalela ngoba kusasulu lesibili buyele esibhedlela wena ufike ubatshele odokotela ukuthi leyo ngane uShembe uyayifuna kusasa mina nango 7 ahlangane workshop erenke yasebuhleni
ngase ngihamba ngabuyela eMlazi wabuyela esibhedlela lo sisi ngakusasa ekseni ngavuka mangithi ngiyafika laphana nangu lo sisi uyiphethe lengane igoqwe ngamabhandishi kuvela ubuso kuphela umzimba wonke imbozi wawuyiboni sase singena etaxini masingena sahlala la emva kwesithi ka driver ngasithi kuzokhokha mina ngase sikhipha imali bakhokha abantu ngathi mangithi ngiyayikhipha imali ephaketheni uthi lo sisi cha bhuti uthi lo mkhulu esihamba nawe ungakhokhi yena ozosikhokhela wasefika ukuthi mina mhlambe emqondweni usisi usewaphazamiseka ngenxa yesimo abhekene naso ngayibamba imali ngathi ngizolinda udriver uma yethi khona abantu abangakhokhile bese ngimnika ngayibamba imali yathi itekisi mayinyuka lapha emkhabela wayesethi udriver laba bantu ababili abahleli lapha emva kwami abaphethe ingane bakhipha imali extra ngo2 nawo ushintsho wabo wamukelwa yilo sisi ushintsho ufake esikhwameni sase sihamba safika esehle esangweni ebuhleni masehle esangweni ngase ngithi akathwala iduku wathwala sase sihamba mase sifika ngakubaba mkhulu lithela misisi uzongena ngapha esangweni lo mama mina ngizongena ngapha mawufika eqali kushemba ungilinde nama ngifika eqali ngizokulinda uthi lo sisi bhuti uthi lo mkhulu esihamba naye anginehlukani nawe asiyongena ndawonye esangweni lamadoda lelingena ubaba phezulu angiboni mina lo mkhulu ubonwa uye ngoba wayeze kuye sase siyafika ebuhleni sangena esangweni lelingena ubaba ngaphakathi masifika ubaba uyanikelisa abantu babe bancane kwakusekhona ubaba ukhanyile sathi nje siseza nalo sisayiphethe ingane akekho wakhuluma nonyazi lwesulu kwasukuma lona lezathina lathi letha lapha into yami lisho kulosise ngihamba naye wanika unyazi ingane lasethumela inkosazana lathi hamba endlini ufike phezu kwetafula uthatha amafutha bese uthatha indishi enameli uyifaka amanzi abandayo lasehlala lapha esihlalweni lavula umjiva walamboza ithanga kanje lasethatha ingane layibeka lapha kulo laseleyiqaqa amabhandishi igazi phuma engane nonke laphelele mjifo nanyazi lezulu kodwa kaze kube bomvu lalokhu limhlophe ijazi likababa lalokhu limhlophe wayiqaqa ubaba akakhulumi nathi wayeseyifaka emanzini lengane wayesebuza ethi mama khona mama babelapha babenikela wathi makhosikazi ngicela ukubuza kini ukuthi kambe umuntu wesimame mayeyithwele kuba zinyanga engaka bese ibelethe ingane bathi labo mama baba ziba u8 akanane ibelethe laselithi unyazi ya lathi thina boshembe mzukwane sidala lengane khona wasiphazamise emazulwini asiqedanga kwaze kwafika isikhathi sokuthi unina ibelethe sagcina silibele njengoba izala nje nibona amathumbu engaphandle isisu sasingakahlanganisi sakhe inkaba yayo usho lo sehlalweni ochashwa ngenhlamba ubusuku nemini kodwa mina ngambona wathi sasingakaqedi wayesethi kulungile wathi wena mfana esho mina wathi uzohlabelela imzuzu ifike 9 wayeseyigeza lengane ubaba ngamanzi abandawo yakhala kakhulu lengane yaqanduluka waphenduka unina wabheka mina wathi awukhoza kanti njengoba ungiletha lapha nje uzoqedela ingane yami wakhala unina wayigeza ushembe wayehlabelela ngengisahlabelela kodwa wayehlabelela lengoma ethi inkosi yami ubungithanda ingakaqini intaba elokho evungame yona ubaba egeza lengane wayigeza wayesethatha amafutha wayigcoba umzimba wonke ngawo wayesevula umjiva wayithatha wayifaka emjiveni wakhe wayesebuye ezakithi wathi yani thini wathi yani thini thathi siyakhuluma sabambeka ngaqhubeka mina ngabala ngathi 1 ngathi 2 ngathi mase ngisemzuzwini ka6 kwase kwehla inkungu eyavala ubaba wayehlala phansi wadeze ngoba lalithe ukhamezela yamvala inkungu ushamba kangabe sabonakala nesihlala ehleli kuso kwasala thina yena sangabe sambona wathi mangithi 9 ayisisuka inkungu ikhwenya mangabe iphenya inkungu wasekuhleli uthingo lamakhosazana ehlalweni ingane kuthina yabuyisisukuyiswa uthingo lathi abantu abamnanga umntwana usephilile unyazi ungasekho angasekho
wathi uthi ngonanga umntwana usephilile masithi siyambheka lo mntwana isisu sesivalekile uthayela ubufakwe esiswini kawusekho la khona ofanele kube yinkaba khona lengane nebalo ngathi yasha laselithi unyazi lwezulu lathi mntanami ngiyazi uma ukhuluma lezi ndaba abantu bokuphikisa bethi amanga leyo nto ayikho laselithi lengane igama layo thina boshembe siyayetha igama layo kuyoba usuthu ngoba bokuphikisa abantu bethi amanga lo into engakazenze ngamanga sosuthu khuluma ngengane khona lapha eMlazi laseluthi unyazi inkosi nibusise sase siyahamba nalo sisi uma efika imnika amafutha inkosi uma efika lapha ingane esesebenza emajadini uyishiya yodwa ingane ilele ekseni akhiye ngaphandle lo sisi azayibona entambama esebuya emsebenzini ihlala yodwa empedeni ayikwazi ukuhamba ayikwazi kwenzana uthi mayeshile lengane ngelinye ilanga wathi mayethu uyavuka uyokha amanzi emashaweni mayethu uyabuya ingane ayikho ngiyayinqamlela nje ngoba inde ingane ayisekho empedeni wayesememeza abantu ukuthi abambhekise kwabuphuma omama uthi babemhleka bethi uyalunga ziyithathileke inyanga zokwakha imithi engani uyazazi ukuthi wazala into eyinkinga enamathumbu angaphandle uyishiya kanjani ingane yodwa endlini enje uthi sacinga lo sisi ngiyakhala ngapha nangapha uthi kwathi mase ngitwela kusa yaqhamuka ngekhona lo mjondolo uthi sabaleka sokuthi nami ngabaleka wabuza yona yathi mama ubalekelani uthi ubani wena yathi engani ngusuthu mina wathi awusuthu akakwazi ukuhamba uthi yaphakamisa iskipa yathi engani mama wangisa kushambunyazi uyena wangikhanda wangiphilisa sengiyaphila nginamathambo manje ngiyakwazi ukuhamba ingane wayigoqa njengecansa engenamathambo kuyilala kuphela emahlombe ayekhona ewu2 yathi lengane sengiyakwazi ukuhamba uthi mama uma ngabe uhamba wena lapha ekseni emsebenzini khona umkhulu ofikayo wehla lapha erufini ephethe amakhekhe iphakethe loswidi nezinto zokudlala hlale nami la anginika amakhekhe anginika amaswidi uyothi mawuthi uvula umnyango ntambama aphinde lo mkhulu anyuke ngophahla lwendlu uthi unini ungamkhomba mntanami lo mntwana uma ungambona yathi lengane yebo ngamkhomba wayesengitshela unina ngase ngifika ngelinye ilanga nehlabelelo ngathi muphi la yayisithi nangikhomba ilanga lamalanga ibe nenhlanhla namhlanje iyafunda lapha eClewudi ibikhula yondliwa ilanga lamalanga unina esemsebenzini engazi lo shamba uNkulunkulu maNazaretha inkinga ikithi Thixo abusiseni kuzwile amen Thixo onamandla wonke sokhaya bamushumela umjilo bagcotshwa bonke abakhona namakhokheli nebandla lamaNazaretha abadala nabancane amen emhleni yenkosi yesibili ulanga phuma Scott abalothaya belebahangu kwakunendoda yangala South yakamhlongo ayinomhlambi wenkomo ilusile Theme ilusile yasifikela ukuthi ayihambi yophuzisa inkomo emfuleni yahambisa inkomo zayophuza
zaphuza inkomo zaziningi-ke ayifuyile le ndoda zaseyiphuza iy'nkomo kwase kuyifikela nayo ukuthi akuyipholise ngoba nelanga lalishisa kakhulu yasikhumule yangena kulo mfula yathi mayingena nje emfuleni amanzi ela esifubeni yayisizwe kukhona into ibamba kabuhlungu la yaphuma imangele ukuthi kazi kwenze njani yasibuyela kwesibili yayiphinda lento yathi khaqala la nje esifubeni indaba yena esifubeni imangale lensizwe ukuthi hayibo kwenze njani ngoba ngihlezi phela ngingena la kulomfula namhlanje ke kwenze njani yasiphuma yaphindela kwesithathu futhi yezwe ibambeka futhi yasiphuma yaphuma eseyigula ingasaphethekile kahle igula nje ingazizwa kahle egazini yasigoduka ekhaya yahlela usuku ukuthi hayi akihambi yobika enkosini yesibili inkosi ilanga ngalezo insuku kwakuyisikhumbuzo saba kwamkhulu sasisaba nje lemkhayideni asibopha imthwalo le ndoda asibona uShembe ithe nje mayifika kuShembe ingaguqi nokuguqa wathi la ngaphuma Scott wena iphi imali yami asidideka le ndoda hayibo nemali kaShembe mina fakizandla emaphayithini yasiphuma nemali yayinikeza inkosi ilanga ayinikeza inkosi ilanga bangcwele ithi hayi wena ugula engathi ubanjwa yinto emanzini ububanjwa inyoka ibese ngithatha iminikelo yakhe yonke wawinikela emzini yasekuphakameni nasemzini kaShembe yonke ngathi kubamba ukuqala ngicaphuna enye ngayinikeza lenyoka yakudedela waphuma awu kwesibili yakuphinda futhi yakubamba ngabe sengiyinika futhi wakhombisa ukuthi hayi umnikelo wakho awunikela usuphelile ngibese mina Shembe ngikhipha kuyami imali ngase ngiyinikezwe kwesithathu ngoba bisizogwini ithi inkosi ilanga ingakho ngithi iphi imali yami ayisi iluleka lensizwe ukuthi ingahlukani nokunikela inkonzo enkulu lapha ekhaya yokunikela amen akufuneki ikhole liba nesandla sonke eligodla isandla kuyanikela lapha ekhaya amen ngoba sophuma la sophuma sinikele mawone makhona speed point isondezele emshumayeli mkhili isondele nganene yasiluleka inkosi ilanga ukuthi hayi kuyanikela ithi akuwona wonke umuntu othi mecela into ayithole kodwa mawunikela uyothi uShembe unenkinga ekutakule ngakho nje ukunikela kukodwa angingaluli kakhulu abantu baningi amen kodwa kuyichaza lo okhulumayo inkosana uGatsheni wakhona la eMlazi ngenzani uma kukhona la ngishayise khona usondele kumina amen Svala imilo
Ngiyalikhetha unyazi lwezulu. Amen. Ngiyabingelela abangcwele. Nginibingelela nonke ngegaba ezahlukahlukene. Ngeke ngisazibala. Lo guqile umfana obizwa ngokhulekano kaSengane. Ngiguqa ngale khona ithempeli elingale kuthiwa isekhulana. Ngaphansi kwamshumela umzila. Benomkhokheli wawambatha. Amen. Kuthiwa ke asingagijimi kakhulu ayibe yinye nami izoba yinye. Ngelinye ilanga ufika insizwa ngangikhona lapha ethempelini. Isiyasukuma enye insizwa ikhuluma indaba ithi kwakhona insizwa ithi le insizwa bezuthanda kakhulu umgidi. Uthi le insizwa bezigida kakhulu. Uthi ngelinye ilanga uthe sekubonakala enye yale insizwa yabe ingabisayo emgidini. Zabe sezibuye le insizwa zimbuka usibanibani kwenze njani mfowethu ngoba phela umgidi uwuthanda kakhulu kwenze njani. Kwathi hayi bafowethu anginalutho. Kwaba isikhathi lensizwa lena ayisaya emgidini ngogidela ushembe kodwa isihamba naba emgidini iyabaphelezela. Kuthe sekudlule isikhathi yabe isibuye lensizwa ngelinye ilanga yabe isizihlalisa phansi le insizwa ihamba nazo ithi bafowethu nginenkinga ithi nibona nje ngingasagidi kunento engayenza wenzani. Hayi bafowethu kunento engayenza nisakhumbula ngelinye ilanga inkosazane yakaSibanibani mhla idlulile emhlabeni kwahanjwa kwayiwa khona kwafika kwathiwa ngingumhambe emhlabeni. Uthiwa mfowethu siyakhumbula. Uthi bafowethu kunento engantsheni yona engayenzayo. Uthi lo mntwana sahlangana naye ngelinye ilanga sabe sesenza ezinye izinto. Uthi kanti sizenza lezi zinto neinsuku zakhe zokuhamba emhlabeni sezikeduze. Asibaleke. Wabe seyadlula lo mntwana emhlabeni. Uthe sesimpholezelile sathi ngingumhambe emhlabeni uthi ngabe sengibuya ngomhlangano olandelayo ngabe sengivunula ngathi bengivunula ngathi sengithi ngemgidini ngabe sengimbona lo mntwana. Wathi nozibanibani nje ubuye emgidini. Mina uthini indaba yami ngoba phela ekhaya uzange usho ukuthi wenzani. Uthi bafowethu ngalelo langa ninakanga kodwa ngabuyela emumva ngathi sengivunule ngajika ngathi ngiyabuya ngedokodweni ngabe sengibuya ngabuya ngasayifakile nemvunulo. Uthi ke bafowethu ngihlushwa yilokho ngithi lobe ngithi ngicabanga ukuyogida bese sengiyambona lo mntwana. Cha uNkulunkulu abusisele kuzwini. Ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni unyazi lwezulu ayibonkosi. Ngicela uNkulunkulu angiphe amazwi ngesihlabelo sika-199. Abantwana ngiyayikhetha inkosi enhle yakithi ebuhleni baMnazaretha unyazi lwezulu kaNkosi.
Shembe uyizinto zonke kumuntu ngekhathi zonke. Kwabanye ushembe ubaba. Kwabanye ushembe umame. Ushembe ungumesulwe inyembezi. Ushembe uyivusile imizi yamadoda eminingi ebisifile. Ushembe uyakudala obengekho kube khona kuthi okukhona bengakuthandi abe siyaqeda yena. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga amaNazaretha ushembe wasenza ngoba umsebenzi omkhulu lo ushembe wenza wayenza amaNazaretha ukuthi utshwala angabuthinti. Lithi inyanga yezulu lithi ningamgayi ngisho nasemizini yokhokho benu. uNkulunkulu ushembe ngelinye ilanga ngangenza ugrade 11. Mangenza ugrade 11 kwafika isikhathi sekuyophela unyaka. Kwakunyaka ka2009. Kwafika isikhathi sokuthi sinikeze ama reports. Mina ngulizwe kwaNtulwana ngokuzalwa ngizalwa eNtabankulu. Amen. Kwafika isikhathi umame wayengekho ke ekhaya. Ngase ngihamba nomakazi wami safika esikoleni bawanikeza ama reports. Yabona ke esikoleni kwi report ngekubhala uphaka ubhala upast. Ubhalwe ufailed. Khona leyo kugcina. Condoned. From grade 11 to grade 12 condoned. Sasa singena phakathi waqala unyaka kwaUjanuary kwaUfeb. MakuFeb bathi uthi Department of Education laba ngaphasile kahle from grade 11 sebezobuyisela kuphi emumva. Cabanga usuna ama textbooks. Sesinawo ama notes esesiwabhalile. Usuyazi ukuthi next day ngihamba ngevarsity. Ngehlahla uthingo lamakhosazane. Sanibona uthingo bafuna. Uthingo lamakhosazane lose lifike eNtabankulu. Ngase ngithatha u2 wami. Ngahamba ngabika. Bayazi ngesikhathi sothingo uthingo wakufika kwenza olayini. Lufelambe phakathi kolayini lunikele selinikelise. Bese ilongene endlini kokusheshsha. Nanganethemba lokuthi othingweni ngiyofika ngibika usizi lwami. Ngoba ikhenye into engangiyazi mina ngakhuliswa ngokuthi ushembe uNkulunkulu kuphela. Amen. Noma ngangedwa ngeNazaretha esigodini engangikuso. Yabo laphana wawuthi uphuma eminyango yesikoleni bonke bathi ushembe umuntu. La ukhulele khona mandlala kunangoma ethoza shembe thina sikhole ephakameni. Ingane othi noma usesikoleni niyathandaza lungassembly bathi hayi esibesidonse ngehluthu. Ngase ngihamba ngiyobika uthingo selingene ngaphakathi endlini yalo. Ngase ngibika ngo2 wami wathi umshumele ngangibuya kuye ngiyacanga ukuthi ngumshumele ngoba nemigqa engakhona ngalezo ikhathi. Wathi Nkosi ibusise ngeke bakubuyisele emuva. Kwahamba isikhathi wabeka usuku esikoleni angifuna eNtabankulu high. Bathiwa kufika isikhathi uklekho esikole sethu uzoba nelist yabantu abaselectwe uDepartment of Education ukuthi bazosala la. Bazosala abanye babuyisele emuva laba ngaphasile kahle. Ngangazi ukuthi mina ngomunye wabo. Ngangithandaza ngithi shembe Thingo lonkosazane uma amagama esebizwe nelami igama libizwe. Lafika usuku lungakafika usuku. Kwathi ngilele ongathi ngiyahamba ngiyonikela inkosini. Mangifika egate esangweni ngangakwa right kwaseNtabankulu umngena ngale kwethempeli. Ongathi kunomshumayelo omile esangweni odedela abantu ukuthi abangene walivula isango ngase ngiyangena nami. Uma ngingena ngafike ngaguqa wangekho umuntu leso sikhathi kwaqhamuka inkosazane. Inkosazane yabuza ukuthi yini oyizele enkosini ngase ngilibika usizi lwami.
yathi inkosi ayi letha akezela ngaphakathi ngafike ngaguqa ongathi inkosi ngiyifica ihlezi kusofa ngalibika usizi lwami lwathi uthi nonkosazana inkosi ibusise. Hey malifika usuku lokubizwa kwelisti ngiyakhumbula uClerk wethu wafike wahlala ngaphambili eklasini lethu nange wa 12D listen geography. Wahlala uClerk wesikole sethu ephethe exercise book yakhe waseyivula ngithi Shembe ngiyathandaza ngaphakathi ngithi nelami igama libizwe. Cabanga ukubhala umatric awunayo ngisho neID. UShembe uNkulunkulu. Wafika usuku wafika uClerk wesikole sethu wathi mebiza amagama wafunda amagama nelami igama labizwa kulawo magama. Amen. Shembe uNkulunkulu asihlambambeleni kuye singasuki noma kunzima inkosi buse ukuzwini. Mbukelo omuhle lapha ngasekhaya sisekhona la eMlaza esazisweni Temple la eduze kwami nginensizwa yakwaMpofana uSithandiwe ongomunye okhona la kwinabachu bamfana sikubingelele sikwamukele kuyibonana streaming awusitshele kabanzi ukuba khona kwethu la sesiya ngasemaphethelweni omsebenzi ade suzele kusho ukuthini njengama Nazareth. Ngibingelela abalali ababukele emakhaya la wonke umsakazo ofinyelela khona. Ngiyafisa ukuthi ngicacise kubantu ukuthi njoba sihlangene la senza izwi lenkosi yenyanga yezulu. Njoba sihlangene lana kusawugqugquzela nokuhlanganisa uthando lweminikelo yabantwana ukuthi ngomhla ka8 June kuhlangane kufezwe izwi lenkosi yenyanga yezulu ngabantwana bamaNazaretha. Uma usakhuluma uthi kufezwa izwi lenkosi yenyanga yezulu siyazi ukuthi uNkulunkulu owunyazi noma oyinyanga yezulu wafike wathi phambili ngenabachu. Ngicabanga ukuthi uma usakhuluma umhla ka8 ukuphetha wonke lo msebenzi esingawo la ingqikithi yawo ile yankomfa noma ile yanqunqutheka ezobi lapha kwaAA uma ngaphazami umhla ka8 la abantwana bamaNazaretha ababehlangene ngokwamakhono abo kodwa ngokwefundiso zenqubo mgomo yaleli bandla. Baba kuzobe kunjalo ngempela kuzobe kuhlatshelelwa lapha ya kuzobe kugidwa kuzobe kuculwa ngamakhono njengoba ubekile amakhono ahlukene kakhulu. Inhloso enkulu ukukhuthaza nokuqhuquzela izingane zamaNazaretha ukuthi njengoba ikhulela izizalwa amaNazaretha zakhulela esontweni azingakudeleli lokho kuyaphileka kuyajabuleka nakhona la ekhaya ngaphandle ukuthi ungaze uye ngaphandle uyokwenza izinto ezophambana nosikompilo lomuntu ophilayo nosikompilo lasemakhaya la sizalwa khona. So uma bekhona la esontweni thina sikhonela ukuthi sibakhuthaze sibanikeze ama programs ahlukene la bezokwazi uexercise khona amakhono wabo bese ngaphandle kokuthi baphule umthetho wenkolo nomthetho kaShembe ophambi kwethu unyazi lwezulu. Mase siphetha baMpofana awukhuthaze noma libe linye izwi kubazali laba bahosha izingane ukuthi zingabi ingcenye yalezi inkonzo ezezwayo. La ngicabanga ukuthi umntwana oyinazaretha ubumnandi benkonzo bakhe ukuthi ahamba ama conference ukuze eze ukuthi kunezinto azenzayo njengengane ekhuliswa kuleli bandla. Kubazali labo abangafuni ukuthi abantwana basondele uma kwenziwa izinto zebandla ungathini kulabo bazali? Bengingathi mina kubazali inkunzi sematholeni lento oyivimbayo ingane njengoba ingane zihanjiswa zisiwe ezikoleni ingoba usukunethemba lokuthi fanele kunolwazi fanele ithole isencane oliyoyisiza mayisindala nasenkolweni ke kunjalo kunolwazi oluthola manje umncane ungashumayeli ungahlabelelanga ubukile njengamehlo kodwa lolo lwazi liyokusiza masumdala sekufanele alusebenzise ukwazi uzwa abantu bethi thina sikhulele la sashaya insimbi akukona ukuthi ngoba impela kubaluleka ukushaya insimbi kakhulu ngaphe kwento zonke kodwa uzama ukuveza ukuthi kuninga kubonile ekhona la esontweni therefore lo muntu angakwazi ukuthi akushare iexperience yakhe ekhona la esontweni nabantu abazobe befika ngaleso sikhathi abaxoxela ukuthi uShembe wenzani wathini ngesikhathi bengakufiki bona. Bampofana kuningi ebesingakubuza ngenxa yesikhathi asibonge kakhulu isikhathi sakho siphe sona wasinika nolwazi engicabanga ukuthi losiza umbukeli ngasekhaya siyathokoza kakhulu. Baba ngibonge kakhulu ngibone nje ubonani streaming ngibonge nawo wonke umuntu okhona la oyingcenye ukwenza lolu suku lube impumelelo siyathobeka kakhulu.
uyena ke lo ubaba ke ofana ekade sikhuluma naye. Nginensizwe simkantshubomvu la uzoyichaza ngeke achazwe yimina. Siyathokoza nje ukuthi sibe naye sikubingelele sikwamukele la kuyibonana streaming. Awuyichaze ndoda yamadoda awufuni uchazwe yimina ngoba uyindoda yaziwayo ngamagalela amahle la ebandleni lamaNazaretha. Kusho ukuthini ukuba khona kwethu la njengenabathu kule thempela esazisweni? Kusho likhulu umntwana emlandweni ke ngithi nje emlazi bese ngithi ke ngokwemngcele sithi iTheku South namaphethela ngoba okwenzeke namhlanje nesikubona ngaphakathi ayisiyaqala uvumile ingelosi nje ivume wonke umsebenzi uhamba kahle yonke into kodwa nje namhlanje ngibone ngathi under iTheku South ayisisemlandweni ngesikubona ekseni nesikubona manje neattendance nje yinhle ngendlela esimangaliso nabantwana abaziphethe kahle simnandi nje siyafacaka. Ndokweni umuntu ongazi ngale nkolo nosayibukela kude ikakhulukazi ulusha ungathini khona ulusha olungekho la kodwa lingamaNazaretha elingene endaweni lezi okungafanele lingene kuzo mhlawumbe ungathini ukumsondeza la khona enyintsha njengoba silapha namhlanje? Ngingathi nje kumuntu omusha ongekho la namhla akasondele kunabwasho ukujabula konke nobumnandi konke bukhona njengoba uzwa nje ngemuva sibhiyoza ngobungcwele senza konke ngobungcwele okumna akukho kungekho ongaphandle kodwa oyiNazaretha akasondele ubumnandi uzofike abuthole. Baba Ndokweni nilungele umhla ka8 June njengoba kunenkonfe khona njengoba namhlanje kuzokushaya lo thando ukuthi mhla ka8 yonke intsha yebandla lamaNazaretha izobe ihlangene lapha kwaAA senimi ngomumo. So sesulungele ngokusemazingeni aphezulu ngoba nje nemngcele wethu usuthe nje ukukhula wangena namanye amathempeli abekade engale ku-Inner West izinga livele lakhuphuka kakhulu ngendlela esimangaliso siyatwetwa nje ngezinga nje kuyobe kuyilona kodwa ubumnandi buyobe bukhona sithi ulusha lonke lenabasho abusondele sizodla ubumnandi obungcwele basezulwini bonyazi lwezulu. Siyabonga kakhulu Baba Ndokweni isikhathi sakho siphesona sibonana streaming. Ayibonge inkosi. Siyabonga ke mbukelo omuhle umsindisi wakwaNdokweni kade sikhuluma naye njengamanje echaza zonke inhlelo abazobe benazo mhla ka8 sisekhona la eMlazi mbukelo omuhle webonana streaming. La eduze kwami ngino Ishwa bamaza abantu abaningi ojwayele ukuba sebandleni lamaNazaretha sizokuthi ukukhuluma naye kafishane. Ishwa sikubingelele sikwamukele la kuyibonana streaming. Siyazi ukuthi usuka empangeni uhlezi ukhona la khona amaNazaretha lolu thando lokuba khona njalo enkonzweni zamaNazaretha olukuwena ungathini kumuntu ongazi? Siyabonga ithuba namhlanje la uMlazi. You know, it's so important when we come together as human beings. We give thanks and give praise to Shembe, Unyazile Zulu. And when we look at the church and Nazareth people, we look at them as our own. And Unyazile Zulu has been championing and fostering good relations amongst all races in this country. And we've seen so many people come to Shembe. We see white people, we see Indian people, we see Africans from across Africa coming to Shembe. And that's what does it tell us? It says to us that corner something that is there with Shembe. And with me, siyahlonipha unyazi kakhulu. Sisuka kude namaNazaretha na uthingo lonkosazana sisuka kude. And siyathanda uShembe kakhulu. The power of Shembe I've seen as I grew up, and I've seen so many of my friends that needed to be cured by Shembe. I'll give you one example. A very close friend of mine had stage 4 cancer,
and the family had no hope. And I said to her, please have one hope and come with me. Let's go to Shembe. We went to Shembe, Baba Busisile, Vaseline Namanzi. After 4 months, cancer pelile. Now, that is one of the things that I've seen in my life. Umuntu khubazekile. In front of me, I've seen how they walk. They wake up from these wheelchairs and walk. So no umuntu bayahlanya vele batshela uthi no idemon lapha kanje. But we know the word of Shembe. Only when you have the deep sense of pureness and you understand who Shembe is, then only you'll value the traditions and culture of Amanazareth. The traditions and culture of Amanazareth don't need money. They don't need material wealth. They need your heart and soul. So, I always say that Shembe shows the way. I mean, Shembe said very clearly, you take care of Ezemvelo will take care of you. You take care of your body will take care of you. You cannot disrespect your body. You got to treat your body as a sacred being and lead life the proper way. And I'm so happy that, in my lifetime, I've come into contact with Unyazile Zulu. Such a great leader, a leader of substance. I've never seen a leader like Unyazile Zulu that is so true to the cause, so dedicated. He wants everything to be proper. He wants everything you must do it the right way. There's no other way to do things. And the traditions and culture, Unyazile Zulu always want every individual to follow it and to practice it. Not only to have lip service, just to keep on talking about it. You must practice it not only when you come to church, you must be able to practice it in your daily life and treat people with love and respect. Baba Mkhulu gave love to the Indian people. Isaiah Shembe gave so much of love to the Indian people in Inanda in the early 1900s. And they all cling to Shembe. And even I'm reminded that the Indians came to KwaZulu-Natal in 1860. They settled in Inanda. And some of them, some of the women couldn't have children. And one such person was Mkobe. And she said, Baba, Tanda Mina. And I'm telling you, Kaliwendlela blessed us so much. And she had a child. And ever since, they worshipped and praised Shembe. So, Mina, it is my duty to follow in the footsteps of my ancestors and to give praise to Shembe. People who wonder, if unanleli India lapa, but you must understand that whether you're an Indian, whether you're white, colored, Zulu, whatever nationality you can be, we all are connected to each other. We are connected with each other through blood, sweat, and tears. And as I've mentioned about my ancestors, it is our duty to continue their legacy, and that is why I will forever be with Unyazile Zulu and give him praise. Vele inkulunkulu Shembe Unyazile Zulu, because we have seen his grace, seen his power. You like it, you don't like it. How? Ishwa kunesihlabelelo samaNazaretha 153 uthi uShembe liyamema wonke umuntu alikhethi namunye kumuntu osabukunyazi njengomuntu wasemhlabeni osathi uShembe umuntu akayena uNkulunkulu elakho lokugcina izwi ongatshela lo muntu osangabaza amandla onyazi ukuthi unyazi livele ezulwini ongathini kuyi. Well, in Hindu culture, I'm a Hindu. I'm a Hindu. In our culture, we believe in gurus. Gurus are God-realized souls, God-realized saints that have come to earth to do the work of the Almighty. They are here as God Himself. And Unyazile Zulu, just as in the Hindu culture, we have our gods.
in the physical form, like Satya Sai Baba, performed so much of miracles. Even he, people walk up from wheelchairs. Now we have Unyazele Zulu. Yes, uguru wampela. Akekho umuntu uzochintsha lokho. Vele ishembe enkulunkulu. Noma ubona umandla kaShembe, then only uzovula ngqondo, and then nawe futhi uzosondela Shembe. Thina sonke dinge imbusiso. Noma imbusiso phuma ihlahla, phuma ilanga, vele nansi isikhathi ka Unyazele Zulu manje. Vele uNkulunkulu khona emhlabeni. Why politicians basondela uShembe? Onke Kembu basondela Shembe. Sibonile Kaizer Chiefs basondela Shembe. Sibonile Pirates sondela Shembe. Isikhathi basondela bathola mbusiso vele bawina. Noma ubani namhlanje uphansi kodwa musukhathela amandla kaShembe khona. Ishwa, thank you very much ukusinika ulwazi nomuntu ohleze ekhaya ongabaza amandla kaShembe. Ngiyajabula ngoba Indian, so ukufika kwakho uzochaza indaba kaShembe nemisebenzi yakhe komunye umuntu uzoyibuka ngelinyiso. Siyabonga kakhulu Mr. Ishwa, isikhathi sakho nethubo sinike lona siyibonani streaming. No, siyathokoza kakhulu. Into sifuna share namhlanje uthi thina sonke fanele sihlangana. Whatever race you are, whatever religion you are, we must have religious tolerance. We must never hate one another, but we must equally understand that we need each other. In the times when times are dark, we need each other. When we are happy, we need each other to share in that joy. And you'll see me always with Amanazareth because it's my home. It's my home. I feel happy. I'm always welcomed, and no one, even the whole world, is welcomed. That's why they say Ebuhleni home. Sondela Ebuhleni home. Khona uNkulunkulu ulindile kanikeza mbusiso. Siyabonga kakhulu Ishwa ngesikhathi sakho siphe sona. No, ngiyabonga kakhulu. Uyena ke lo akade sikhuluma naye sila eMlazi uMr Ishwa echaza kabazi indaba kaShembe njengoba nizwele ekhuluma. Asigoqe ke sithatha intambo sibuyisele emuva. Mina ke ngumntwana uNhlahleni wakwaZulu ngibika ezindabeni zokusakaza kuyibonani streaming eMlazi.